Hello, Uso. Yo. So le makwat polongan mele yat. Olha. O Sam. Oi. Lama kubus. So le lama nga mi masi tupe sa vai. Mato o fiwa so se fale la fo ai so le. Sorry. Que America ali de mekele pe yali on que fo me sa vai yali. Alu lungo le lima rua ma le Long Beach pura va. Le nga le fare Samoa. Fare Samoa. Fare Samoa. La lingo le fare. Le fare o le tenye Samoa, tin sa vai no foi le Sionco do Mexico. E de la fare na ta o le El Rupios China Market ngai lunga tonu lava o le Long Beach pura va dia mai fo I ma le lima rua. Ia e la fo ani la tupe. E le mfanga misi aki o ke fa e la fo ngei ka masisea ka manga e la fo ngei mau ngei e ngei fo I. Yo e ngei moi.
so le ia wale le wa nga fu lo balo ki a o so ia wale le la uso ia uso vai o ne ngalo ia ki oe se a sau ma se ka plate e moa fo I le me ai sa moa me ai vela o so ia ai ngala so fali le asko nga I me le so sa ia se sa ma se ka me ai pa mo le uso ia wale le o te vala a watu la ia wale le fa ia wale le fa tai lava ia le El Rupus Market o lo fa pena o le la tau o nanga o le Pacific Way Money Transfer e le la tau la I sale ufi fa pena foi masale lo longa I le van tu meno o le lua valu fa fitu lima telefoni nei lua valu fa fitu lima le El Rupus Market o le tonu o le ai o Long Beach lunga o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima I le telefoni lima ona lua fa fitu tasi iwa valu valu. Sons Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Fafasota nei e te wani nuu, lima o na lua, tolu valu, tasi o lua. Fafasota nei a whape o ye se whiliwhilinga te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea, whae poiponga, o aso whanau, maso tā ua I te tonu a inga, wala au nei a e te wani I le lima o na lua, tolu valu, tasi o lua, Emeli lima starprosounds@gmail.com. Ole nei awa nanga e whaafiafia whaamari nei auro loso iso se whaafiafianga e tusai I lo finangalo. Wala au nei e tuani ile lima ona lua tolu valu tasi o lua. E tuani no Sons Protection. Io e whapena fo I le tautua mare o nanga a le performance auto sales o le company ta Vale tātou o lo tausa ili se sā o lo sā ili nei o ngā tatonu o le tausanga io e whafsota iane I a le company le o tau o le performance auto sales I le ai o Wilia, California I lona tuatusi 11540 East Wilia Boulevard, Wilia, California 90601 mo I lato uma io e pelelei pe matuale anga whaia fo credit sa tātou io e talia o I le performance auto sales I le telefoni lima ona lua ono iwa lima ono iwa selau le telefoni o le ofisa ia po telefoni se avea I lima ona lua ono iwa lima ono iwa tasi io e wala au nei fesili mo le li o aike manda ia po le li o moa George Moa o ila ua ia o ro whafoina ia le company ta Vale lea o ta ua le performance auto sales I le ailena o Wilia ia lona tuatusi le na tasi lima wha o East Wilia Wilia, California 90601 wala au ni iai ia pe a mana o e a fo I wha fo I ta Vale tonu turn in your old car get a new one this is a better place to call and get a new car. Ia whafta iane ia le o Moa, George Moa, ia po le o aike manda da ua na o whafuina ia lea fo I tautua ma lea o nanga. Ia, ele ngata fo ila le tautua a le performance auto sales. Ia a o lo o whapena fo ia le tatou company ia whale maliu. Sir Winston Funeral Services lo whatautei e stamata sa mo malonali io e le vaenga le tasi le vaenga tili on taua I o tatou tangata sa mo esa tasi le vaenga sili on taunga tai so fu mo le mesi lava tatou o no foi fafo nei o le tau mawhai e sa ili selen
Yo e whaatino i nai whaalawilawi. E tai o lo tula mai ia lea whare maliu. Yo e whaingo fie ma whasosoani ia tātou tangata Taunu'u Samoa ma le atu Pasifika atoa. Yo e whito taine iai, telefoni iai, o lea se a fo i se tuunga mo le rumanai. Yo e ia te tupu mai whaale tonu whaalawilawi. A ua uma o na fuafuaina ia se taimi mo taimi leanga whapenei. Malawane i le fitu o fitu ono li malua lua tolu li maiva po telefoni fe avea i tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu ia inga i ola tu packages na o lo whatauina e mwhai o na tutongi ia whaavaitaimi pe tongi masina o na winga amatatu i le lua tausanga, 5 tausanga, mali se fulu tausanga. Nā tino i tupe tau te mālilia iai e mawhai o na whai pe meni e le tongia i le teimi e tasi. A lua tausanga o lo whapea na tu maule wha maoni e tongi ina. O le alawa tino i tupe pe 5 sfuruafe, 3 sfuruafe, pe se lau afe fo le tupe leua tu le whai pe meni. Io e a wha maoni le lua tausanga. O le tupe a tuara nai ruatu iate o e wha tino e le wha lave e le ngatai Amerika nei. I so se stete o le nei atunu Amerika. Ia po Samoa, o New Zealand, Tupai, Australia, Israelu, ai kupito o fea lava o le lalolangi o le afa. Uma iai le tino e ta oto e le tino maliu. O tiute ia mawhaiva o i latou. E transfer fo i la tupelea. Ai le leo na wala awane iai e wha manino a toa ia lea vaenga. Fitu o fitu, ono li malua, lua tolu li maiva telefoni o le ofisa. Ia pe wala au sao lava i tamete pule i lan telefoni fe ave ai. Tolu lua tolu tasi fitu, valu tasi o valu tamatai, Marietta Luana Nawa, Winston, malona li whatauteia, lea fo i tautua ma lea au nanga. Lea la a malpesele, ia o na taumwhaila, ia te i tau sila mai, i tūranga o loo iai, ia o le live le teimi nei, o le savali na ua o le Peace March, to demand justice for George Floyd o le whaatino ina nei i to tonu o Los Angeles ia na ua tō silama iai e leo tūranga le lei. That's Hollywood Boulevard along the Walk of Fame. It's also the only opportunity law enforcement has to communicate with the protesters. So that too could have been what it is, where they just walked up and then and just told an individual, you can't come any closer than this location. Yeah, that could very well be. Let's go ahead and pull out all the way. I want to get an idea for the size of the crowd behind this initial group here. Let's go ahead and tilt north a little bit. Yeah, so they're dealing with a relatively small crowd there, and another crowd right around the corner turning on to or turning off of Cahuenga Boulevard. El Cerrito, Jay, is that what you said? In the city? Okay. Right where we, okay, so we do have a report of looting in this vicinity. Okay. Somebody in this neighborhood is looting along El Cerrito, so we will try and nail that down. What's the intersection, Jay? El Cerrito and Hollywood. That makes sense, Chris, because I'll go back to Scott Wright. El Cerrito, north of Hollywood. You're looking at Ivar. Clearly, LAPD now on the move. They've been given the order to advance on this crowd. And by the way, it's not a large crowd, so there's something in this crowd. There's something about these stragglers here that are concerning to the LAPD, and clearly they want to calm the situation down, but they also want to contain that group. It would not surprise me if we see another skirmish line forming on the north side, and maybe perhaps blocking or boxing this group in. We're talking about maybe a dozen or maybe a couple of dozen if we tilt down of protesters in this shot here. But again, a lot more officers getting ready to engage with this group. It's not a big group at all. You can see many more police officers than agitators. This is exactly what happened yesterday. And see, that's what I was curious about. They did talk to some. Okay, they're pulling somebody out of this car. That's what don't know what that. Okay. Don't know what that's all about. What that? I believe it's a woman. What she did there, but they just reached in there, pulled her out for some reason. There's a passenger being ordered out of the vehicle now. She is. Looks like these two are going to be detained, and yeah, they just emptied out that pickup truck. Something clearly happened with the
driver and passenger of this pickup truck. Chris, we're going to interrupt you and go to Rob Hayes. Rob, is that tear gas we're seeing being used in that neighborhood? I don't believe it's tear gas. It looks like it's just some sort of pink firework that was a smoke bomb that was thrown into the crowd here. The officers here have taken control of this intersection. They had shut down the intersection, and someone was setting off fireworks, and then there was that pink smoke bomb that someone threw right in the middle of the officers here. We're moving down. We are now moving eastbound on Hollywood Boulevard. They're trying to clear out some of the protesters to make some room here. Well, we're sort of... I'm just going to hold my microphone out here so you can hear what's happening. Looks like they just kind of expanded their area here that they've closed down about half a block now east of Vine on Hollywood Boulevard. Let's see what's going on the other direction. Well, I think we could go to Chris Christie in Air 7 HD. He is over the scene there and perhaps has a better vantage point. Ellen, we've moved over about a half mile from that location over towards La Brea and Hollywood, and it looks like there may be a report of looting on El Cerrito, just north of Hollywood. This is Rob. This is actually La Brea, so El Cerrito is going to be over towards the right. That's that, yeah, right there in the center. Looks like something maybe tilt up a little bit. Is there any businesses behind that over to the left? Left behind that WeWork building? It looks like an empty street, but maybe the back of some of these businesses might have been penetrated. We're getting reports of looting. The report came in, Philip and Ellen, of some possible looting on El Cerrito, just north of Hollywood Boulevard. Ya Amerika ma le temine ya ma le vevesi o lo o whapea o na vesi ai o na i tu uma. Ona o le tūranga lava pe ona whairo atu. Ia o le whairo ngalanu lava ia lewa o mai nisi o tātou o le mea afua mai le amtanga o le nei larolangi a o lautala. E maua le kiwa o le coronavirus. Ai o mea le otia e tātou ele lor te mea maua le kiwa o le tama le o whairo ngalanu. Ei sea, le ngai a afia mai lava tātou. E te rua tala noa mal tangata. E te le iloa e maua le mai. Ioi, mele ali on tu maupea le langona na o auto tasi o le wha mai le mele o le wha ilunga lanu. Mawai so se lanua, ioi, au manatu Samoa, ia e fia pese pea, e fia tautua pea mo oe, au manatu, ia o le awhanga tūranga o vavao matapu o le nei Taunu'u ma le nei tū o le siri o le mātou tautua tuai melea ia o le au tuua o e Samoa i le taimi nei o na whaawawina lea o le tātou pole masani o le taulongolongo se pulona tanuasa ia ma le sunga i le whawhengainga ia Pausa Thompson ia ma le tatu ia e usi mai le whaafonga i se taimi po se limas fulu po le awhitura momua ia o na utou whaafonga fo i le i se atu ma nei e whaaflongolongo ia e sui e fo i na utou whaafonga. Mo le taimi nei ia soifua ma ia manu ia Samoa.